Gotovo sve države u okruženju su svoju državnost stekle na račun Srbije. Neke su otimanjem stekle cjelokupnu državnost, a neke samo delimičnim otimanjem teritorija i asimilacijom stanovništva. Na ovom kanalu obradit ćemo svaku od njih posebno, a danas govorimo o Bugarskoj, asimilaciji koja kontinuirano traje još od 19. veka pa sve do danas. Na početku bih želeo da vas zamolim da se pretplatite na kanal kako bih imao motivaciju da nastavim sa radom. Hvala. Gotovo kroz čitavu istoriju, otkad postoje srpska i bugarska država, bile su u sukobu, retko kada u savezništvu, sa stalnim bugarskim pretenzijama prema srpskim teritorijama. Bugari su bili nomadsko pleme turkijskog porekla i na teritoriju današnje Bugarske su se doselili iz centralne Azije. Kako to obično biva, osvajačka plemena asimilizuju pokorene narode. Ovdje se desilo potpuno suprotno, gdje su se Bugari stopili sa slovenskim stanovništvom i primili njihov jezik i kulturu, a zadržali samo naziv Bugari, pa se i danas Bugari smatraju Slovenima. U srednjem veku Bugarska je bila carevina, ali je bila i u vazalnim odnosima prema Srbiji ili Romejskom carstvu. Kasnije je kao i sve balkanske zemlje pala pod osmansku vlast, od koje je ponovo stekla nezavisnost 1878. godine, po završetku Rusko-turskog rata. Tako reći, tada su Rusi oslobodili Bugarsku i predali je Bugarima. I tu državnost je Bugarska sačuvala do danas. Početak bugarskog asimilizovanja Srba i otimanje teritorija bilo je 1870. godine, kada su na rusko lobiranje Turci dozvolili Bugarima da oforme njihovu egzarhističku crkvu, bez odobrenja Carigradske patrijaršije. Prostor njihovog delovanja obuhvatao je ogroman prostor na kome žive Srbi. 2 godine kasnije u Carigradu je održan sabor na kome je Bugarska crkva proglašena za nekanonsku i raskolničku. Srpski mitropolit Mihailo Jovanović čvrsto je verovao u srpsko-bugarsko i srpsko-rusko prijateljstvo, pa zato nije podržao stav Carigrada, što su bugarski egzarhisti iskoristili kako bi lokalno stanovništvo ubedili da se Srbija slaže sa bugarskom crkvom. Tada kreću da se masovno otvaraju bugarske škole finansirane novcem iz Bugarske. Srbima se zabranjuje da slave slavu i da praznuju srpske svece. Srpske knjige su sklanjane iz crkava i škola, jednom rečju vrši se prisilna bugarizacija. Pošto Turci nisu dozvoljavali obnovu Pećke patrijaršije, Srbi su vršili pritisak na Carigradsku patrijaršiju da na prostorima gdje žive Srbi postave srpske episkope. To je i urađeno tek 1896. godine, kada su u Prizrenu i Skoplju postavljeni srpski episkopi. I tada je srpska crkva počela da vraća srpsko stanovništvo srpskoj crkvi. Tada su Srbi masovno napuštali bugarsku egzarhiju, neuporedivo brže nego što su na nju prelazili. Bugarska crkva je tu bila nemoćna, pa su osnovali VMRO, terorističku organizaciju koja je na teritoriji stare Srbije ubijala narodne prvake, a kasnije je vršila i stravične zločine nad srpskim stanovništvom, kako bi ih zastrašili i ponovo preveli u Bugare. Na to se Srbi organizuju u četnike i komite, kako bi se sačuvali od ubijanja i progona, o čemu je bilo reči na ovom kanalu. Na Berlinskom kongresu 1878. godine u sastav Bugarske ušao je i Šopski pojas, ili ti staro Braničevo, u kome su živjeli Srbi. Oni nikako nisu želeli da se asimilizuju u Bugare, pa su slali nebrojano molbi i pisama kralju Milanu, pa čak i ruskom caru, da ih pripoji Srbiji. Od svih tih pisama ja sam izdvojio jedno. Vaša svetlosti i premilostivi gospodaru, pre nekog vremena naše gradske čorbadžije koje su nas zajedno s Turcima od Kosova jeli i globili, javiše nam da ćemo potpasti pod nekakve Bugare i nekakvu bugarsku državu, kao da mi ne smo pravi i čisti Srbi, nego kao da smo nekakvi Bugari. Mi smo svi svetli gospodaru u nahijama, i to Skopljanskoj, Tetovskoj, Deborskoj, Kičevskoj, Veleškoj, Prilepskoj, Bitojskoj, Kosturskoj, Korčanskoj, Solunskoj, Sereskoj, Tikveškoj, Štipskoj, Radovičkoj, Nevrokopskoj,
Melničkoj, Kočanskoj, Kratovskoj, Kumanovskoj, Banjskoj, Radomirskoj, Sofijskoj, Krivopalanačkoj, Samokovskoj, Dupničkoj i okolnih im nepomenutih nahija pravi i čisti Srbi, od iskoni i ishoda, a zemlja je naša prava i čista stara Srbija, što svedoče među neizbrojnim i samo jednim čistim srpskim spomenicima koji se svuda i na svakom mestu nahode u svima navedenim i nenavedenim još nahijama našim. Pisalo je u pismu uz desetine potpisa i opštinskih pečata. Da su Šopi zapravo Srbi, govori i podatak da svi Šopi slave slavu, i porodičnu i seosku, najčešće Vidovdan, ali i Svetog Iliju i druge slave. Predanje im je isključivo srpsko, o srpskim vladarima, Kraljeviću Marku, Kosovskom boju, Svetom Savi i tako dalje. Šopi govore jezikom sličnijim srpskim nego bugarskim, a istim takvim jezikom pisali su i pričali naši srednjovekovni srpski vladari. Takođe, kad već govorimo o jeziku, bugarski jezik nije uopšte bugarski, već varijacija srpskog jezika, kao što je i makedonski. Jer da bi taj jezik bio bugarski, morao bi da ima bar 30% reči iz rečnika bugarskih plemena koji su se doselili na Balkan, a bugarski jezik to nema. Pošto je Bugarska prekršila sporazum potpisan u Berlinu i 1885. godine pripojila istočnu Rumeliju koja je bila u sklopu Osmanskog carstva, a pošto države koje su bile garant Berlinskog sporazuma nisu reagovale, Srbija je bila prinuđena da objavi rat Bugarskoj kako bi zaštitila svoje interese. Bitka na Slivnici desila se u novembru 1885. godine i trajala je svega 3 dana. U toj bitci srpsku vojsku je predvodio kralj Milan, koji je smatrao da će slavna srpska vojska vrlo brzo poraziti Bugare, pa su bili mobilisani samo vojnici prvog poziva, iako su vojnici drugog poziva bili udarna pesnica srpske vojske. Takođe i većina iskusnih oficira iz srpsko-turskih ratova nije učestvovala u ovom ratu. Posle 3 dana ratovanja, srpska vojska je bila nadomak Sofije, koju su Bugari već spremali za evakuaciju. Onda je do kralja Milana stigla lažna informacija da Bugari i Turci zajedničkim snagama planiraju da ga napadnu sa leđa i hitno se povlači u Srbiju, kako bi mobilisao i vojnike drugog poziva i ostatak oficirskog kadra i tako svom snagom udari na Bugare. Međutim, u međuvremenu, britanske diplomate su u Istanbulu nagovorile Turke da obaveste Srbiju da ako nastave sa napadima na Bugarsku, da će Turska stati na stranu Bugarske. Pošto nije imao kud, kralj Milan je pod uticajem Austrije i Rusije morao da potpiše mir. Na kraju rata granice su ostale nepromenjene, a Srbija nije platila ratnu odštetu. Zanimljivo da se u tom ratu desio presedan u istoriji ratovanja, kada su Srbi prekinuli borbu i propustili konvoj sa sanitetskom opremom, koju su evropski narodi slali Bugarskoj. Čak šta više, Srbi su sami dali deo svog medicinskog materijala neprijateljima. A sada da čujete kako su nam Bugari lepo vratili za to naše dobročinstvo. U Prvom Balkanskom ratu Srbija i Bugarska bili su saveznici i zajedničkim snagama su napali Tursku. Oko podele Makedonije trebalo je da se dogovore na kraju rata. Srbija je oslobodila Kosovo, celokupnu Makedoniju i severnu Albaniju. Takođe je jedan odred sa vojvodom Stepom Stepanovićem oslobodio Jedrane zajedno sa Bugarima. Međutim, pošto je na intervenciju Italije i Austrije stvorena albanska država, Srbija je uzela cijelu Makedoniju za sebe, a Trakiju i Jedrene predali Bugarima. Bugarska tada nije bila zadovoljna podelom teritorija i bez objave rata 1913. godine napala je Srbiju i tako je započela Drugi Balkanski rat. Bugari su u tom ratu katastrofalno prošli, jer ih je pored Srbije napala još i Crna Gora, Grčka, Rumunija i Turska, pa su na kraju bili prinuđeni da potpišu mir. 1914. godine, kada je Srbija bila u ratu sa Austro-Ugarskom i Nemačkom, Bugarska je napala Srbiju sa leđa, zbog čega su kompletna srpska vojska, kralj i vlada bili prinuđeni da se povuku preko Albanije. Kasnije je pod bugarsku okupacionu zonu došla cela Makedonija, južna i istočna Srbija, a Bugari su na tim teritorijama izvršili genocid nad Srbima. Samo u Topličkom kraju, posle gušenja Topličkog ustanka, ubijeno je na svirep način oko 30.000 ljudi, žena i dece. A ustanak je izbio zato što su Bugari želeli da mobilišu srpske golobrade mladiće i u bugarskoj uniformi ih pošalju na Solunski front,
da se bore protiv svojih očeva i braće. Također su i u drugim mestima ubijani Srbi i odvođeni u logore. Ubijani su i sveštenici, a novi dovedeni iz Bugarske. Srpske ikone su menjane bugarskim, srpski udžbenici menjani bugarskim i stanovništvo primoravano da se izjašnjava kao Bugari. Konačan broj ubijenih i nestalih Srba iznosi preko 100.000. U Drugom svetskom ratu desilo se isto kao i u Prvom. Bugarska je udarila na Srbiju s leđa i ponovo okupirala gotovo celu staru Srbiju, gde su vršili nebrojano zločina. Zanimljivo da bugarska asimilacija srpskog stanovništva traje i danas. Sve više ljudi sa istoka naše zemlje se izjašnjavaju kao Bugari, kako bi dobili bugarski pasoš i otišli na zapad da rade. Isto to rade i u Makedoniji, a po južnoj srpskoj pokrajini Kosovu sve više vršljaju bugarski agenti. Na sve to naša država ćuti. Pitamo se da li je baš toliko nemoćna ili je u pitanju nešto drugo.